against the champion, Bali, strong team. It's going to be a different game one more time because we're going to play without supporters. We expect that the good things that we make last match we can put on the game tomorrow also. But if we want a good result tomorrow, we must make a good game, be aggressive, good intensity, and especially be more focused. Because Bali have a strong team, and last match they lose, and for sure they want to make a good result against us. Untuk kesiapan, saya mau katakan yang pasti kami siap untuk pertandingan besok, dan kita juga harus lebih siap dari Bali United. Kita juga tahu Bali United juga tim yang sangat kuat, dan kita harus mempunyai attitude lebih dari Bali United. Itu saja. Apa yuran? Okay guys, let's go. Hasilnya kemarin Astagfirullah saya. Ada yang pertama. Merah. Nanda. Kau belum main sampai Nanda. Nanda sampai di sini. Harus sentuh. Iya, sentuh itu. Apa kau wasit kah? Sentuh katanya. Kasih goyang itu stick. Ya. Sama Geroy. Sudah cuma cari yang salah. Ini sentuh.